Ngipinang sumbai pi borok sesi sen pat syakanika channel kejongi bat hakanika video ngin pe yakanika post kebrang syalat thamai po Meghalaya. Syaba ngin sedang yakanika video sungguh subscribe yakanika channel but turn on your new notification bell kanang bapin numdo yaki video ski bangi upload. Pila ruban follow yangi hapo ka Instagram kanika ka Instagram account kejongi. Yakanika post lapalai daka ICAR Meghalaya mentau benai arajar apuar. Kakertang jangan ke post ke young professional grade 2. Kelas date lani ka tarik bakat do papila ban submit yiki applications ke de hosh pauterik banai me arajar arpoar. Ya kan ke post young professional grade 2 ke balai ke way ke age limit lani ke kerta ke bahado ke de sapusan senam makan don ro ke relaxation yaki schedule class lani ki schedule tribe lani ki other backward classes kat kom ka government jangka India lani ka ICAR. Ka salary lani ka tulap ka day lapusan hajar hak si benai. Ka educational qualification kalong kumni. Ladi ben pendap ya ka post graduation. Haki social sciences kum haki agriculture statistics. Lani statistics. Lani agriculture economics. Lani economics. Lani agriculture extension. Bat ka mass communication. Kingham I preference baik balai pendap ya ka doctoral degree. Baru ki badan ya ka knowledge haka analytical. Writing but reporting skills. Ya kan ke post kin sepenlong ya ke interview ling ba ka online mode badru ki candidates ki belong eligible baik bakwa ban apply ya kan ke post pihak ban pa ya ke application ha ka enclose performa badru ya ki scan copy jongki original documents ki jongpi syakani ka email address hodsssicarneh2018@gmail.com syuaka shpautereng benai me arajar arpoar. Anda kilat ban screen yaki applications kin sepentip yaki candidates ki balong eligible link ba ka email lani link ba ka phone bat ki original documents jeng kini ki candidates ki ba appear yakani ka online interview kin sa verify kamadian ka official notification lani ka notice ka belapalai hi dakani ka ICAR Meghalaya ngal ai po description jong ni video tes ngubha download bat pulih shwaya ka shaba pin apply yakani ka post kanang ba pin tip shushu shpangki weki details.